Imeilus eesti keel. Восхитительный эстонский с Натальей Жураковской. Сегодня поговорим о лени. Laisk, laisad, laiskvorst, laiskus, lootusetu laiskvorst, liiguta end laiskvorst. В эстонском языке прижилось и знакомое слово Looder, Главное занятие лодыря – ничего не делать или делать как можно меньше. looderdama, Но чтобы побездельничать, не обязательно быть лодырем. Время от времени человеку надо расслабиться и немного полениться. laisklema, laiselda, laiskleb, О лени говорит еще один глагол. viitsima, Он трудно переводится на другие языки, потому что не называет никакого действия, а лишь описывает состояние. Через него узнаем, хватит ли у человека энергии действовать. Только финны пользуются этим же глаголом. Viitsia, en viitsi. А при переводе на другие языки приходится искать подходящие по смыслу слова. viitsima, В переводе на русский значит не лень, а чтобы получилось лень, глагол должен быть отрицательным. Именно так он чаще всего и употребляется, ведь пока энергии достаточно, мы о ней не думаем. Лень сидеть, лень думать, лень решать. viitsima, viitsida, viitsib, Для перевода подходит и разговорная неохота. Ta ei viitsi telerit vaadata. seltskonnatantsud sobivad igas vanuses inimestele, kes oskavad ja viitsivad tantsida. Aitäh, et viitsisid vihmase ilmaga minu koeraga välja minna. Robotid teevad paljusid asju, mida meie enam teha ei viitsi. See õpilane on kohutavalt laisk. Ei viitsi sugugi koduseid töid teha. Kui ei viitsi kodunt välja minna, siis võib söögi alati koju tellida interneti teel. See autojuht ei viitsinud tõkkepuu taga oodata. Ema ei viitsi enam poes käia, ta kasutab e-poode. Laisk tahab, aga ei viitsi. Aga see laps tahab ja viitsib õppida. Harva viitsin ma kassajärjekorras seista, sest ei taha aega raisata. Kui jala minna ei viitsi ja tahan kiiremini kohale jõuda, siis sõidan trammi või bussiga. Kui kõht on tühi, aga süüa teha ei viitsi, teen täidetud pannkooke. Pannkooke tahavad lapsed alati. Sa pead meid sinna viima ja tagasi tooma. Ma ei viitsi, olen väsinud ja tahan puhata. Keegi ei viitsi suvel tööl käia, kõik tahavad suve ilma nautida. Kui tahad hommikul kalale minna ja paati edasi-tagasi vedada ei viitsi, jäta see järve äärde. Tahaks kooki, aga ei viitsi küpsetada. Tee küpsise kräsupea. Tahaksid kodu värskendada, aga ei viitsi tapeetimist ette võtta. Kutsu meid appi.
Если глагол «видимо» употребить в вопросе, вопрос превращается в просьбу. В такой просьбе уже содержится готовность к возможному отказу, ведь человеку может не хотеться, возможно, он устал или не в настроении, или ему просто лень. kas sa viitsid veel laulda? kas te viitsiksite veel laulda? kas sa viitsid mulle mõnda harjutust näidata? kas sa viitsiksid apteegis ära käia? tahtsime sõbrannaga kamina ees mõnuleda ja ma küsisin mehe käest, kas ta viitsiks kaminapuid lõhkuda.